Bila sam na slovačkim nacionalnim svečanostima i imala sam priliku da vidim kako izgleda kulturni život Slovaka u Vojvodini. Današnji susret sa pokrajinskom sekretarkom bio je izuzetno prijatan i dogovorena je još intenzivnija saradnja u oblasti kulture između Srbije i Slovačke. Ministarki sam danas imala čast i zaista ponos da prezentujem sve ono šta je pokrajinska vlada učinila kada je u pitanju očuvanje identiteta, kulture, pisma i jezika, kada je u pitanju slovačka nacionalna manjina koja živi na ovim prostorima. Od toga do konkretnih projekata koje smo zaista snažno realizovali do najnovijih svedočanstava koji govore u prilog činjenici našeg opredeljenja kada je u pitanju podrška svim nacionalnim manjinama. Razgovarali smo o brojnim projektima, ne samo u sufinansiranju i finansiranju podršku rada institucija, pre svega Zavoda za kulturu vojvođanskih Slovaka, čiji smo suosnivači zajedno sa Nacionalnim savetom slovačke nacionalne manjine u Srbiji, i povećanju sredstava za njihovu programsku aktivnost, već i onoj podršci koja se odnosi na kulturno nasleđe, na savremeno stvaralaštvo, ali i na brojni nevladin sektor koji živi i radi na prostoru naše pokrajine. Ovogodišnju poljoprivrednu sezonu karakteriše velika razlika, odnosno disbalans između uloženog i dobijenog. Uloženog u smislu semena, đubriva, goriva i hemije, zakupa zemlje i radne snage, svega onoga što je pred setvu enormno poskupelo, i dobijenog u vidu cene koja se kreće od 16 do 20 dinara za kilogram ječma, odnosno pšenice, koliko se plaćalo u žetvi, do 40 dinara za uljanu repicu. Zbog čega su tako niske cene? Ne znam, vidim da na svetskim berzama cene idu polako gore, da li će se to preliti kod nas ili neće, koliko ima uticaj ova dešavanja u Ukrajini i Rusiji na naše tržište ili nema, to ne znam, vidjet ćemo, ali generalno poljoprivrednici su nezadovoljni. Svi su očekivali više, pa čak i kod prinosa, koji suprotno očekivanjima nisu rekordni. Suša je desetkovala rod na zapadu kontinenta, Balkan je bio oaza, ali sve to nisu ispratile cene jer je tražnja mala, zahvaljujući opreznosti kupaca koji su se opekli skupim ulaganjima u prošlosti, a sada se suočavaju i sa visokim cenama zaduživanja za nova ulaganja. Mislim da je geneza svega u tom kapitalu koji je generalno ulazi u recesiju, kamate se dižu i investicije se povlači, samim tim i tražnja i manje, samim tim dolazi do pada tražnje i samim tim cene su takve kakve su trenutno. Disbalans proizvođač na zapadu može da kompenzuje subvencijama od 300 do 500 evra, o čemu domaći poljoprivrednik može samo da sanja i da redukuje obradu, seje stavana i smanji đubrenje, što znači manje prinose. A sve će se to desiti ukoliko kukuruz ne popravi stvari. Faktor iznenađenja može biti suncokret. Nakon 3 sušne godine, prošle je doneo veliku zaradu, zahvaljujući manjim ulaganjima, dobroj ceni i solidnom prinosu.